Sheikh Sherif Suleiman Al-Kundari ɓe waɗi ɗo yewtere nde yewtere mi faala on fop moɗon jentoro nde hakkil faamo on anday ko gonga ɓe yewti ɓe wi'i ton o charte laïcité o constitution wona ɗo imposé de ɗo si tawi a jannayi ɓiɗɗo ma alqur'ana tun ɓiɗɗo ma on hayso yiɗa janngol français si a nadanimo français encaram ko yon ka convoqueteɗo ka justice ko usujiga noon yewti nden noon ɓe réplique noon ɗo e yewtere nde oustage Elage ɓe yaltuɓe waɗi ɗo yewtere jama o hutiɓe ha ko hutare hatti ɓe waɗi nden yewtere maɓɓe ɓe répliqué ɗum no jentoɗeɓe ɓe mawɓe ɓe faami moƴƴa hiɓe andi ɓe kono c'est à dire jama on no hulɓindeɓe fi wolugol politique alors que guepi tan nelaɗo anduɓe ɓen tigui tigui diina kan ko ma ɓe yewta fi politique ɓe waajo lamɓe ɓe ɓe tori noon ɗo Allah ɓe inni sen deƴƴi e hoore kokoniyaɗo ɗo leydi meɗen ndi ha ɓuroyi ɗo janggo so yi karamakoɓe tato nayo no convoca fiɓe naɓal ɓiɗɗo maɓɓe ko janngol école luutiyanko école satanique haray wata juhuɓe ƴentoɗeɓe ɗo kamɓe ɓe yewti ɗo c'est à dire ɓe yewtiri hakkil e gandal e faam fi ɓen faalaɓe famugol e ɓen faalaɓe nanugol donc si feƴƴi ɗon usujiga o yewti nde yewtere maɓɓe ko nde ɓe contradisi ɗo c'est à dire ɓe ɓucci toon seeɗa ɓe ɓucci kadi yewtere wiwɓe ɓen o constitution ɗo no yaadi e diina kam alors que constitution o hino yamiri si tawi a naɓali ɓiɗɗo ma janngol école français obligatoirement encaram ko a naɓete ka police ɓeɗo no wi ɗum no yaadoro e diina kam donc républicain ɗum ɗo moƴƴa jentoɗe ɓe anden Elage Ibrahima ɓe falji faljande nde ɓe duwa yaltude ɓe wowla kadi yo jama lagge no yaafuɓe par ce que ɓe ukkidiriɗo piiji ɗi Ousmane Gawal en ɓe karamakoɓe ɓe yeeti ko ɓeyni ɓe torantoɓe Allah yo Allah ittuɓe nde feetore maɓɓe ɗo itta ɓe nde majjere ko tawata ɓe majji ha ko majjande hatti ɓe wayi ɗum noon ɓe ara e ngol laaw jentotoɗe ɓe sekuɓe men ɗo karamakoɓe men doctoraɓe meɗen fo yalte waajo ɗon ɓe lamɓe si tawi no moƴƴani on si on jaaɓi wota on aama wolugol ɓe ceernoɓe men est ce que lanɗo no feeti fi ko yawoɓe lanɗon feeta si yawoɓe lanɗon feeta si yawo Cheikh Sherif Souleymane Al-Kundari lanɗon feeta si ɓe yawɓe wonɓe ɓen ka gouvernement fof par ce que ɓe ko accanaɓe ni ko maruɓe gandal e nedi ni ko maruɓe teddinaɓe ko maruɓe gandal teddinaɓe hande fof so hi kamɓe ɓe jaɓal tawtude o constitution ko par ce que ɓe andi woni janggo ɓe convoquete hiɓe andi woni donc jentoɗe ɓe sekɓe men ɗo billahi nde yewtere maɓɓe ɗo partage nde hande hewtoya luutiyankoɓe faalaɓe ɓen waɗande pays men o like ɓuuri ko wonɗo laïcité est ce qu'on fami à très bientôt jentoɗe moƴƴa faamo karamokoɓe fewnitiɓe e nder temedere taway ko sappo ma ko sappo e jow ɓe tawata no woni haaju mum yamirgol ko moƴƴi haɗa ko boni heddiɓe ɓen fof ko piiji ɗiɗi ɓe yamirta ɓe haɗata si ɓe haaɗayno ɗon no samorno ko si ɓe yi bonnoɓen no bonnude hiɓe tawtude ɓe e bone mo ɓe woni e mum ndaare leydi ndin no fewndo ɗo hiɗen fewndi woko votangol constitution hajumen ko gandi hande laggine no nga fewndi ɗon hande hiɗen jogii yimɓe ɗiɗo wonɓe ka laamu e opposiɓe laamu ngu si tawi an waajotoɗo a haalani laamu ngun gonga ko tañƴiniɗa ɗum ɗo ko haqiqa wonɓe ka laamu ɓe hiɓe wi'udema ustadijo duwaka ukkade politique ɓe sabota ɓe aybina wonɓe ɓe wonda e laamu ngu ɓen kañum kadi si tawi woni a haali hunde haysi koko moƴƴi ko laamu ngu misal waɗi kamɓe kadi ɓe wiwdema a naati e politique si tawi noon a haali koɓe faala ko kamɓe wonɓe ka opposition ɓe darata ka ustadiɗo ɓe wiide o no wawi haalde gonga wonɓe kadi ka laamu ɓen si a haali ko yaadi e faveur maɓɓe an almamijo an ustadijo an ceernojo hiɓe wi'udema hiɗa wawi haalude gonga itan wona gonga kam wona ɗaɓɓite goto ɓe komo jingani on woni e jingande
ko ɗum waɗi noon ko ɗum waɗi noon taalibajo ustadijo ceernojo almamijo hande o foti jogade ko ngoƴo hakkunde makko e Allah subhanahu wa ta'ala o hula hakkunde makko e Allah o anda si aduna on fof aybinima kono kanko e Allah ɓe weldi haray ala ko bonnantama si aduna on fof yiɗimo himo haɓide Allah ɗum ala ko moƴƴantamo masalan fewndo ɗo hay almamiɓe e ustadiɓe hiɗen yi'ude hiɓe kellana kanko fewndi ko droit maɓɓe par ce que ko ɗum ɓe jingani kono wi'ugol wonde oɗo constitution no yaadi e diina hiɗen foti jangutudemo min mi jangganimo fof ko toɓɓe ɗiɗi himmilan e makko toɓɓere aranere nde hiɓe waɗi nder ton wonde gila ka o vota ko obligatoire mawɗo paykum naadamo e école française si o jangini ɓiɗɗo makko alqur'ana tun ɓe ñawaymo ko ton kala naam yani ko ma on tigi naada paykum makko e jande nidamiya ɗum woni école si o naadaka ton honɗum o ñawete joni noon enen leydi ndin hande si en daari jogiiɓe galleji Conakry ɗo ɓen fof ɓurɓe ɗuuɗude ɓen est ce que ko diplôme maɓɓe hokkiɓe ɗin galleji maɓɓe ɗo ko ɗum hokkiɓe ɗi ko barki o alqur'ana janngugol alqur'ana janngingol geɗal jomum alqur'ana no woodi yimɓe sago maɓɓe ɓiɗɗo maɓɓe o ko alqur'ana on fof jangata jande wonde ko wona alqur'an tawa haysi o janga jande wonde o jangore kono ko alqur'an on o jangata joni noon si wi'ama ko beetunnaɗa ɓiɗɗo ma école française sina ɗum a ñawete haɗay ko constitution l'islam noon like wiyaɗo on ɓayɓe waɗi toon goto ɓe no wawi rewirde Allah no faalirano ɗum ɗo kadi ko si yaadoyi e maslaha maɓɓe sabu aroyeɗo joni juldere si a yaada e juulugol ko liggo wi yo juulu kon ɓewiyaɓe nangguete ɓe wi noon goto ɓe rewir Allah no faali noon ko laïcité ɗimmum ɗum wonde ko enen ɗo mi woni haalande ka ha anden haqqille ko jogotoɗe wonde debbo e gorko koyo fotu tek ɗum ala ton on ɗum Allah hadani arrijalu qawwamuna ala nisa worɓe ɓen hiɓe jonna priorité e dow sonnaɓe ɓe si ari noon wonde gorko e debbo fof yo fotu koko fewndi Europe to kon rewɓe ɓen no laami worɓe ɓen ko ɗum artoyta gaka joni ɗiɗo ɗiɗi tun kamɓe wonanɓe en ton ɓe tawata hino kippi diina ka ɗiɗo ɗiɗi ɓe fonno débattude e majji ɗum ɗo ko almaniya ɓe fonno débattude e majji ha ɓe heɓana en solution e majji ɗo yo ɗum wotede lanna janggo mawɗo ñaawoye fii ko o jangginani geɗal jo makko école ko duɗe jelu jogi ɗen kamen Fuuta Jallo ɓe tawata almuɓɓe no heewi tow temedere temeɗɗiɗo temettato tawa ɓeɗo fof ceernojo on o
jangingol alqur'ana bimbi ñalorma kikiide ko ɗum ɗon tungo wonde ma si wiyamano ko ɓeɓe jangine école haray ko honno wata ɓiɗɗo ma o ko be forcé ɗa janginamo ko a falaka école alqur'ana ko ɗum adi e ndi leydi ko honɗum adi e ndi ko alqur'an si wiyete kay ñawete komo janginani ɓiɗɗo mum alqur'ana wiye on ɗon ñawete kono wi'ugol wonde mo janginani ɓiɗɗo mum école ko ɓe o ñaawe kola sharia ombo woni ɗo jonnon ɗum ɗo no ton oɗo noon wiye hino yaadi e diina honto ɗum yaadi e diina alqur'ana allah sunna nelaɗo wota wi'an noon zamanu on fewndike ɓiɓɓe ɓen ko ɓe jangine école ko gonga kono ɗum yo woni e choix mawɗo si o laari o tawi ɓiɗɗo makko mo falamo janginde école halan wa sahalan kono forsugol mo ko ɓe o jangina ko falaka o tampingol ɗum waɗi noon ɓeyden wattande yila ɓeyden tinnade enen e ko nanditata e meɗen du'anagol li leydi yo allahu ɓiltu en ka ɓiliɗen ɗon o newnana en wallitagol e wallodirgol ha gonga e nunɗal ñiiɓa e ɗiɗo leydi lamɓe laamiɓe ɓen toroɗen ɓe allaha yo allaha fewnuɓe faade e ko nafata nafa leydi ndin wallito leydi ndin taw wona ko nafata ɓe kamɓe to nafata yimɓe leydi ɗum waɗi noon ɓeyden tinnade waɗangol hoore meɗen du'a waɗana leydi ndin du'a anden do si en jooɗike en fanki sifa ɗiɗo piiji hino ukkede ton en on mbi hunduko men kon en deƴƴi si ɗin gaynoyi en nanoyi karmakoɓe jowo janginoɓe alqur'an hino sokoya wota ɗum hawwe sabu ko ɗum fokkidi si woni an fayɓe ma ɓen ɓe are kala paygu ngu janggani école a ñawete ko fayɓe jelu woodi ɓe ala janngude woɓɓe ala wadde mécanique taw ko mécanique tumɓe jogui ɓen ɗon kadi si jangginani ɓiɗɗo mum on école ɓe ñawete ɓilandi ɗum ɗon no ton si tawi woni jokkunantingol ngol si tawi woni no woodi wonɓe janngude mécanique tun wonɓe janngude maçonnerie tun wonɓe janngude menuiserie tun tawa ɓeeɗo ɓiɓɓe mum ɓen naadaka école few kono ɓen ɗon hino ɗon wo amma ƴettuɓe ɓiɓɓe mum ɓe naadi alqur'ana on fof ɓeeɗo ɓay ko e karahoji woni e kundule laamiɓe nanuɗen ɗum ɗo wonde gila ɗo ko beetum on tigi naada ɓiɗɗo makko on l'école ɗum waɗi noon sifa ɗum ɗo wiyatake no yaade e diina wo amma ko heddi kon ɗum concerna en enen sabu ɗum ɗon si wi'ama se ŋukkike muɗum wona e ŋukkike politique kono ɗe toɓɓe ɗiɗi ɗo ɗe wona lamɓe jeyɗum wona ligge jeyɗum wona ministére jeyɗum ɗo ko toɓɓe ɗe allah jeyi allah haali ka qur'ana worɓe no jogui priorité dow sonnaɓe ko allah yamiri ko nelaɗo yamiri yo gueɗal ɓe janggine alqur'ana si luwa noon ari wi'owo e leydi julɓe ko 95% julɓe woni ari ɗon luwa wi'uɗo worɓe e rewɓe yo fotu on luwa no fota ƴewtede en torki allah yo allah hawri ndin en e sawaba o ɓeyda wallitade o ɓeyda faabade o ɓeyda heɓɓitade torki allah yo ɓeydu ɓuttu e ndenka e deƴere e leydi ndin o waɗana ɗum denɗagal leyɗele allahumma aslih dhata baynina wa allif bayna qulubina wahdina subul السلام اللهم نجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن اللهم بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم
اللهم اجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين بها قابلين لها تم علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.